Kani gade Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Sakawai na kiseng riulum kawal khamrem hakajala, kata ka United Democratic Party. Kelalum jengelang hakayeng sa jong Presiden keseng kami Dr. Don Kuparoy, hakajo kapor bolong ru ulampang kayeng darbar tawan kajala. Kani kajelang kadai hapadeng ginong kersan jong UDP, bat nakiway de kiseng nakathain ranikor, banyatai bat yamer jemot halor ukortong ubakin yamon lang ban peniang hakani ke election chiteng samoy. Watlah hikendiat sengi balala, hakajelang ke balalong hasilong klub, hakaba kaje kendo kalong hapadeng ginong kersan jong kiseng san partai beper-per, na ranikor constituency, banyakran halor ban peniang tang uway kortong, ubayaman lang dabaro kiseng. Henry kani kajelang henne kasngi, hakayeng sa jong Dr. Don Kuparoy ru, kamsem nala ban sim yakanu karai, bat larai ban sasong jelang biang hakawai pat kasngi. Kasur wabun balang tai kasung persyak hai ketinggisan ketki film depor jong danggo. Kata kati kasur beker ni berkoi. Bat ketinggisan jong giong kelabu yakibat bah kejinge kalau perlu put yang surkar bakal bu bah kejinge bah mulai menai beli ban ikam kijam boleh berkat ya tabun. Kena kata kadang kasur wabun balang kelong ba tang way kandidat larayeng kurang bola lebih tak ada kerja keren juga di kirang ba bat kini kirang ba boleh wan tan di kilung kami kilawan nak konsensi barok kowe nak barok kowe tega kursi kowe ha nadu ketuka wasam lindo syadu masikola syadu semupur berbentar rantung bersebut pikirkan dulu. Tapi nak kita kena masuk ba tak ketika poin ba orang yang way kandidat lem ya siap way ini pergi ini anu yus ber yusim kamu kencang kamat kemar kamu kikiran berkesutunan ketika ini kimsim ya baik Wairu kiba Kristian yang buat PNCM kimsim banyu pius kiba Kristian pius kimsim banyu PNCM mereka pun kiba kilong hai bori balongkor konsensi kiba he kiba buni jika ada kijar lah kandidat buat mai bula ane man poi syapuro islam kata ka poin kiba kila sei la ya bun ma ki ona terdaw ki sngoba lese kalong aslam atau PNCM kata kating pau di jom gitu baik kan te itai di kimat itu kerja ni mentah ni saya syong parti ni saya lawan presiden ni saya kontribu kayak boleh keren maka kayak kami nak kerja keren ni ke parti yang namanya berkat lada kalau keburon kam bangan asno kalau keburon kam makhot yang kini ke argut kandidat ketua ni berkonsult tu yaki akan dengan jindon kam ban yang way naso don su bakam ha ni kata kalau lagi ni hamle loy kan dengan bentar kenapa ni nak parti long kat bakalong karangin ha ibu kami karangin ha ban siu way banyak le way no le karangin ha siu syua kata parti kan berkat ke strategi mungkin le Barkajilam terus ke Sulong Tang Nam Taban Express ya ke Jusau jongki nongkersan jongki parti beper la kalong NPP ya rapor badon masa BJP konferensi PDF rapor ba Air Marshal UDP jongba Pius jadi mang na yo snap iki jumpan sengau ngatai na kadang jongki noilam jongki UDP kin sesong kisa perkhan ban khot lang yiru katuan ingut kenang pangin yo ya ban sim foundation ke jikra mentang kalong kai ke plus point dile Pius kai ke minus point dile mga kai ke plus banjonga kai ke minus point Pius kai ke plus point dile kang way kai ke minus point dile anu kita di discussion bentas ni ya kabuku di kasong hiya haga decision jongka komiti jongka kasor hi nimi na bro arti kiliang dese kidon kibrio kiba yomba yamta kenti to ngese kiri kibrio kiba don seliang ba pensingan ki omba toin peniang do PNCM ndrena kiliang jongi kumbangi penpau ba nyos step election mentatang live nai de kumbagi pa parti jongi hanti harani kor ngiwan hakwa bat nakliang ka parti hiru hanuduk kini ki benai beradab ila perkhat phang MDC jingsya impa imla ban ngikhan mundur ya na komtaka by election jadi yang kita baru ki omba ngin penyang baik nak ke parti ber kandidat udah hijau
but hakani kasur mentaru na kaliang kirorong ba kinong kirkam jong parti ngila kerpat iba penchance ya sim bato yang tar keti bana kaliang ki pajba kinang terang sya yanga ben air bang hakani ke by election te kas was not in kaliang bro arti ki parti ne bro arti bro kirorong ba rupa ngidon ta jistu jemut bangin penyang tang we kertang but ndang ila yo skolut na baro te ngi khem simrai menta ne Rela ailat hi ya kinong ilam basakmat banyak syong banyak berbicara bahaya kene kakam ba kan mi nak yang kinong kirkam jungi ke basakmat lengkap dari Pak PNC ya kata hi yang mentah-mentah hi ngempala banwai ru nomor bakum ba pi ba hakini ki tayo waldap nak yang ke parti jung UDP jungi nadu na circle nadu central body balapan benayo kartong bau pius marwen UDP kandidat ka UDP te ban ong hi yang mentam ta ngim palarai kumang ong mene ba ngin sa syong bergin sa bisyare